ngiri betu bethirwa bakithithia rikana ti ange ni ndene ya Meru TV ara tuketha twitima thai tukwambiria live nikenda tumba kuthira tukiaraniria imwe kwa imwe twirane 1 2 3 bara bena biuria bombe kuthira bakiuria na bangi na bobra ukwenda kuthira ukikomenti wina opinion yaku kwenda kuwa ukomba kwithirwa ukimiwa rikana ni rumuri rwa siasa tukomba kwita na mbere na tukwena rwa ntininka ndina ni baba ingi kabisa ndene ya aturi ndina audience bakobra bakomba kuthira bakiuria biuria na ndina aeni mwanya bari vendene panel atongerie mwanya wa county ya Tharaka Nithi na bakomba kwithirwa ukiaraniria nabo imwe kwa imwe kwiki kwenda kuria tafadhali ukomba kwithirwa ukindingira aimini ugintumira SMS rikana namba kwa SMS no ukurukira dene screen yeku ni 0748918901 ukantumira SMS ukurikiuria kana wa comment ngomba kwithirwa nkimiona na ngakurikania ni ntuku enene kabisa no ntunire ntuku ira twambiritie rutererwa county ya Tharaka Nithi imbio yo kwenda kuona gitana mbere ndene account ya Tharaka Nithi rwari ni ntukwe ku ya kwithirwa ukimenya mantu jo no mbekuthirwa gitwata rutero Facebook nio Meru TV Kenya no mbetogotero rutero YouTube nio Meru digital no kwamba kwithirwa gitwata WhatsApp number no 0748918901 ukomba kwithirwa kiwatana nani gitara kwa urimbita na kire ni bratu na bontu kwena rua ruterene rwakwa rwakurio twina Professor Njoka yes wakevye no mbete kwithirwa Vice Chancellor wa Chuka University na nakurwira giti kia ungavana akomba kwithirwa kiaranire na uwe ukethirwa kumendelea umba kwenda kuona kuma kiri Professor Njoka rwari ni ontukweku muri biuria no mwire bura wenda kwithirwa ukiona then kirutero rungi twina Dr. Kabisani karibu sana ndene ya mubango yote ya rumuri rwa siasa Dr. Kabisani no ethiritwe ari economic advisor wa governor wa county ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki no kinyot kwamba kwitha tukiaraniria nwe na romba gitikia MP tikumenyekethera no akuromba agatwira kinyawe nwe ukenda kumenya mantu yonte ya county jara ya wita na mbere ndene county ya Tharaka Nithi twina Dr. Kabisani akomba kwithirwa agiuchokiria biuria biaku rutero rwarungi twina MCA Zero Aingara kore wata sio aya no kinyo yakomba kwithirwa kiaranirie na wotu kweru ari na agakwira ura ndene ya wandewe mantu yetete na mbere na ni bijo jongwa ira kwenda kumenya kuma rutere rwake kinyawe akomba kwithirwa kiaranirie na uwe ndonete rutere rurungi ndina madam Beatrice Kadhomi arare former CC wa Njenda ndene ya county ya Tharaka Nithi nawe kinyoto kwamba kwitha tukiaraniria nwe agatwira ni bio yongweretete na mbere ndene ya thirikari ya county ya Tharaka Nithi enda kumenya rutero rwa Njenda na kinya mantu jange ja Tharaka Nithi ukomba kwithirwa ukimuria then twina Justin Kivenji ura kinyo ni MCA rutere rwa Magumoni ward
kinya wakomba kwithirwa kerani na batu ntukwe na arua tukanda kumenya rutere magumoni ri itwitite bwega kana manto jakari atia then rutere rwa rungi twina Diana Kiremi sorry Diana ni maturia maingi ndani ya kaunti ya Tharaka Nithi. Kiri miaka 12 ira twambiriritie na ndia irethirite ya devolution ni biyo yongwa womba gutwira kana na tomba omirate kana na atia ni biyo yongwa womba kwithirwo gikumiria no ka wenyewe devolution yekwe ya ni tuthe 1 2 3 na itukinyite itagaria ringi. Asante sana. Nimeenda ukavia ndu mama wa mbere. Bwana Yesu asifiwe. Antu mama nimangenetie muno munthi nuntu ni mona ni young people maria nturaga na for many years na nimo bithiritwe ngirutira wira muno ngaciokeria pano antu mabangite untu wa kwariria development nuntu tukana kwariria development gatukathi kungi kuria developed riu nimenda kuga Tharaka Nithi kuma 2013 ni mona developete kidogo na gintu developa kulingana na ability ya tongoria. Kwa mbere kithomo ni kidevelopete muno Tharaka Nithi na ni bungenetie tujuga ni effort ya county government anwethwa wanamoni involved nuntu Tharaka Nithi in the whole country before 2013 idari na university nwemu riu turi na university chiri na tuku expecting ya mara kwithirwe libo turi mbere muno bau nuntu turi university 3 counties in Kenya iria ile tu universities kwa hiyo andu metu maku access education before 2013 gutari na technical institutions huku gutari na Muraga technical institutions iria nene iria iri na high impact tutari na Muraga tutari na Marimanti tutari industries sa mingi muno na mashani wa metirikwe runchi na bale kwa Tharaka irio iria ciothe ibanda wana na mari bahati nundu kuri na gitu gite greenhouse effect kahiti kau gutigi ntugite kwa nao lakini guti na runchi tariu ni baragia na Dr. Kabisani ambira mbembere cia ubire na uchionde liu nundu akwaga water liu runchi provision ya water itithitwe mbega. Thank you Professor. Kenda tukeja guchokera gutonya kiri sector uti on ndene kwa ndene. For now ndenda kuthirwa nkimenya Dr. Kabisani we ukari economic advisor ndene county ya Tharaka Nithi imbio jongo ombote katha yuno kwa enyewe kuyotumite na kuyotukinyite ibwega upe kandu kikanya karu ndi baba ya bonde pa mbere FM mugeni kwinde na mbuge emundi wenene tokiarije mantu matombi matakali matombi de kurukia turi county kiri maendeleo na mbuge kuru magatu bali kudukana evolution yanjiriye December 2003 lakini kaya tonga wana ubaya nuntirio honorable
Muriuki Karue urare mbunge wa Karau anjiri mantu ma kureta Wanda bunge wa CDF. CDF is a smaller scale devolution. Na ya ona mantu ma ya nyiri operation in April 15 2004. Na Kenya yona ng'ombe kubandithwa rĩrĩa ciabandithagua ĩretagwo 6-7 ĩrokuga ng'ombe yabandithio na Tharaka tugaga kũingwo ng'ombe yengwa Tharaka tugaga kũingwo ng'ombe yengwa 6-7 kuri kũrikaniwa no kuwĩra ciara ida Mugoma Kanambi Nchamba ino yabandithagua na kimo kwanja lakini devolution ĩkuya na ngavana Njuki amethuki nansi but we don't need to implement in the 6-7 okay ndio no ya kudirichi tiere which means no save ngitano ini ne faida kile mulimo lakini ora taombaga na kwene gusire kagitata akabandike ngombe yake ini ina gitu murono ntu ikanenkera arimi mburindi mbega ya ngombe iri kubandithwa number 2 ino cha kubandithwa kawaida tu takomeanire kuga chiaro Mugoma Nchamba Kainka ya bandithwa na ngiri ciere mundi all over the county bandithwa na ciringi 400 koguo ne tukuona kwina change kere murimi tuyagintu tuyagintu ta urimi ubunge bwa agriculture ino ngiya crop urimi bwa crop antu bari magoita iri bya kwendia baka vini wari maga ukendia wogutu lakini ukaride munde kinya kuntu kwa kwingi anti batigiye kwendia na mikebe watuka kwina system ya kudimaga iri ukenda mutura makawaida au mbagu tedeka. Number 3 ili tasia na ara na iti ili Tharaka batego bena cash crop kabisa no ndo cash crop ya tura ku ni 70s tweba nini 70s 80s na are 90 ikuwa kwina bamba na kwina jinda rira ya rigaito na kwina stores Mkondi na enge yari tunyai agaja mwende lakini cia choka cia kwa naturally na kagita gakuwa nto baingi bana ara Tharaka bajaga na kanyamu getagwa Kalamasu Tarabamba kumalamu nenge kumasiaya so tukuona ora arimi bandite bamba na twetiganirie nontu bambera bakureta kumalamu nere kumasiaya begura na shilingi 52 ino ya kuma tunyai kuma Mukodima kuma Nkondi iko karibu to bero ntu ya kuibo tumba kugabuka na 52 na basa ina agreement minimum price ya bamba shilingi 72 na, yes as we sit here okay. Number 2 bambenu mbenu quality yayo wagire uketha between kilo ngiri muna ngiri na magana malatu paika wamenyera bambe yaku nonto bamba ndati niwe yikwe kwina grade 1 grade 2 grade 3 ukamenyera uketha between 1000 and 1300 kgs ugatara in terms of tukakutara na 72 inu ugitara ngiri 72 paika na turuga wanda ndiye bamba na ndengu tendande ndengu na bamba Tharaka ukaketha ndengu bwega ike mukethaga kilo mini ukuthan kunia ithatu ugereti muno umenyerete muno no ugatara na bai ya shilingi 72
uge kinyithiria kilograms times 72 ngiri 21 times 7 ngiri 21 na ukaya ngiri 21 mbere season yenu ingogwirire bamba ure ngiri 72 ciambi cia bamba unaendelea mbere. Thank you daktari kachoka kiwo kire mantu jande kuno ntu betu kuna munotia mantu ya ndengo atukija kiwa mheshimiwa kija kiwa no dire to mtetezi sana very vocal mathondeka kuringana na mathina mao na mawega mao na devolution ihanengero mwanka assemblies ira ciagitwo kwaria na tubenda kwaria kitharaka ku kana gichuka kana kimiru bakaria ku kenda bere anwa bateria mugongo wao. Unfortunately nkanenkerwa tene nkanere percentage ya 10 to out of 10 Tharaka county government imenengera 2% nangeretie muno ntinga bora mtu andiketerie tokeria tinengero 0. Number 1 gitumi number 1 tuambirie Tharaka county na mathina maingi muno of course 2013 ukadirikana slogan ya Tharaka county muthikiria yerawa strongwood 2013 to 2017 antu bari na ambia muno uko Tharaka TV karibu Kaire ndene ya Mubango. rami kabwana ito turugurite county quarters marabana unyuma kenda protira china gukongika gitatu ndakwetera no menengera 2% na ngikazalete muno tokethera sana yes. Rwa project ruturite sana rutathithio na
anti babatere kudama kenyoro wirura ikambere tuko vilifanyike tukugwere ngene timoba na 2%. Kule devolved units na tige tukiwa the devolved na tukiabagiria anakihomo kira professor kwa rageria professor dile kihomo giki kia national kihomo kia ECD kira kia kitu bidora kia ndo county government mwango munde 12 years down the line kule ana batechu kira dibia ECD alipo ba ECD batire scheme of service alipo ba ila dibia ECD biuto kwa regia tuna tuko tubia utukura no na ito nilikuwa besi ilia tere iko tuma center between nondo tikabange to tuma center in every primary school to tuko ECD to nini ito agito chedwe center bantu ara tugakinyaga na tukiruga giro bongo chiru kenda twedi kare jito to tukuru kenda kithomo gietu kiambiria bwega. That's number 1. Number 2, vocational au kithomo ni vocational training centers ila chietu cia county government devolved ichiagiri to ikurenkerwa mbia including kureberana baba kudino bursaries bonde competition tena ikunenka no activate no professor kwaragiria no to what happened in those in secondary schools kana bapata dia in those activate na ndo baraba tena gintu to barugurira na machinani itwagito ku make sure bakuthoma tutikaba waste time withagira vocational training center ina manager omwe urogo guchuka njwere na antwara gukuthomithwa mechanic gukuthomithwa gwaka nyomba yokari wende aciari baba karutambia guche kwandika rimu bangi roye ruru kwariria you know what is also devolved na county government kenda gutethia antu bageto koneka roi na tarakani county iga county kanini but with 13 permanent rivers nanti kantu bayu 13 permanent rivers iligoro kabo india innocent kogo tapi roi very easy na kitu kyake kitu kurodwa iko make sure mbeshi iko nenkerwa banji njaruye bongo na mbia ciao utiba ntutaraka ni county atumika no akaba banengera right of operation antu baraberia mutongi shilingi 5 mutongi umwe 5 shillings ugatara muntu agatumira mitongi kibau ntu na ara kwina mburi na ng'ombe mituri kibau ini ngiri 3 per month we ruru expensive gatire expensive na uko tukire baru 150 kumwana kura ngi 75 600 liters daraka weno kanisa emwe ya SDA gukurukira demwera itagwa maranatha bathi bona antu badaraka ibakura thina muno bathi babanga Idima kubwaus benja idima bari kana na county benja kidima county kasambasira antu ruye kaikira sora ikakambatra ikasambasira ruye. Do you know what happened? Benja tirime 10 county government ipotete wikira kimwe kia bororo yonka ende ukaribu ali what are the priorities kugudio mbegera tuntieka na toka ngitikali na kwa yandikia mbegera chire na jiro ntwa kwa ndeka yetole
Jau ni maoni ya mheshimiwa. Tukichoka tena nungi ngona twina murembo Kirimi. Nyene ukarethia mieri iri utikio kuona ugito kethira ni maura of which twinaona ona ukethira ni maura uketha mieri iri ukethira gwa kuri ndeni rucio uketha itakwa farao Fingerings hiyo urenda kumaanisha rero nenkairwa yo like weta kurithia utumba tofautisha umenya kethira ni ye uma kana ikintu kitie kia uma takatandiko na mtu uria we ya to supply ra fingerings ni amount parabo tulifunditwe no ni government ukethira complaining ndene ya urimi bwa fishery kwa fishing ukethira o bara baba bokuja go train nibo bagotwia bareta serial board ukajukia karatasi bakendia ukamunengira mbeca ukamura ndenda amount of these fingerings ikanywa roads so batu tukan benefit atia na ukawagite ngugi watonya ndene ya murandi jono ntugutina ngugi of which ndithite research nitakwethira antu bara twina bonda in between wathiria form 4 to 25 years tutina youth no ntuni ndakaisi atonyere ndene ya drugs tutina misetho tumba kuventure tutina ine activity so ndene ya tharakanithi mantuneja youth ayuthi bangi mono ni baurite mono batonyete na ndene ya drugs no ntugutina wira to atonya ndangirikacha no kwigwa gutina rozi nimbenjere rinya ndatumia 10,000 no water ningwende na rozi nkunenkerwa mtu kundetera fingerings nkumurea fingerings iko amaura nkumunenke kaire ikunywa rozi so it's very good on na tuletere murandi jwa fishing na twarithia makuyu aya tukuri orithitie utema kanenkirwa kiri aremi not the right way uketha ndicho tonyirwo siasa kwe bara bakae wa mutu na tiba murandi ukethira ituleterwe twinto to seedlings twato thithagia na tu kitchen garden no ntubwana na irinyira samaki ukethira muntu ura we muremi aina irinyira samaki atekwewa nini seedlings iria muntu tiwe no kugitatia so corruption yato etumagirwa ni kwithira uko we murandi ne we registered na we nerinya ukethira bara batena marinya nibo bakwewa na bakenderia bau bangi so ni nkauga tharakanithi kiri youth ngategera nkara mitheru ukena mai usionde kutinjira kutirozi ana ibaurire itoe ana ibaurire now are pregnancies so kedra to take benefit as youth
Tharaka Nithi County. Thank you so much. Mheshimiwa wende ndo nchokeri kiuri kimwe kia menyarira ko ni kuthikathikira ma Tharaka Nithi County Assembly iruthagira ciekaro nyombani cia mabati itumi ni cieresetwo maita mengi muno nuntu nacio ni ciaca ciathungirire buri kwenda gutumwa ni the first government kwage siasa nuntu amana momenda kung'ang'ana nawe na umama mugwithia lakini igamba riri ikirirwe koti gutuika ari kuthira tugikaikaranga tukigwa ri kuriuka igutiere gwa ukweli uko hapi lakini ndikwenda kwariria no nenda kwira wananchi ma Tharaka Nithi kwa jumla batira nene ona ari kuendelea twa local authorities wachoka kwa kagintu geta kwa transition authority ndia transition authority na ariku na romwa maria ma panganagia bura devolution ya buri gwikara ndia transition authority ni kwa bangirwe muno na ariku mbugene twa bangire muno bura county government gwikara na gintu kia mbere gia iboro kwa ni staffing ni kuga ni aruti mawira mega na maburi ukorwa mariku twacuthiretie mwanka functions iria ciaukite thiini wa county governments nacio cionekani ciigana mbere karima Tharaka Nithi ni wega kumenya o maungwa nuntu wendiria county government ciambagia utae na gintu twita structures cia wiro buri kurutwa ate kumwa kwa mbere na wakairi contracts ya nenkanagirwa bu kwendekana na ndimwe contract imwe nenkanirwa mwanka gutina mbeca cia kuriba na thirikari ya mbere the first government watho wacio kwa kinya bantu mari magiukaga ndenu anto mandeka kwa right left na anto makende kwa right left still kwena wathore na ugaga wa urutua wira wa 30 70 30 development 70 utavingatwa to the second government of course you know the fact ile itemea
kwa CIDP. Lakini kiuria ni giki ni thingatagwa every year ya kinya tugenda thinwa the CIDP, that is County Integrated Development Plan. Ira twena mwongozo wa kuga tukarotha giki na giki na giki wa mwanga tukathi tukarotha kintu gitagwa ADP, that is Annual Development Plan. Lakini ile executive ya thiuruka yukagia maoni te wananchi mathi mathondeka makinyende kuthondeka mirandi twakinyende ya guthie kuria maoni ringi tuli assembly twacho kati wananchi wa mara manenkanire maoni tugenda makathi magwa tebu twaugire riu ni gitumi kwaragiria issues to do with populism igatuma county ya Tharaka Nithi ikare bantu batibega kwa muda mrefu. Riu ni nkiuga au tuli no mwanka twikara ndi tuthondeke policies. Tariu for example professor Agurutha wega nuntu kwaririo boro wa university and the threats of which it is true universities are doing well, threats ni Agurutha wega, lakini twakinya te French polytechnics wa MCA nenda Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ija kuimba nyumba yaku na style ile ukwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ija kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey na ringi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki turiongere bichine chieto kana turingire thimo kukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. African princess.
ugeja kwithira nuguchwa antu aega akuria akonywa ona kuthithiria michemanio ukabiona bionthe Pix Hotel na Nyuki. Pix Hotel ni thagirwa iri na nyomba cia kurara na inthongi cia mithemba ithatu: standard, superior na executive. Koroki kuri na nyomba cia michemanio ciomba kuju gikundi bianto magana jairi. Rooftop nayo ni thagirwa iri na gwakara na ukionaga Mount Kenya, Abadeas Ranges na Lodaiga Hills. Kairi Pix Hotel ni thagirwa iri na gym, swimming pool ya ruji rwa murutera, steam bath, sauna, ona massage na beauty parlor. Outdoor fitness center nayo iri na kieni kia michetho na team building, kuthithia michemanio, mirano ona biatho. Oku ukethirwo na low ropes, high ropes, zipline na outdoor gym. Anto bomba kuthithia camping na maema oku. Pix Hotel bali na kambi mwitoni jo Mount Kenya, na aria baikagia anto kuthithia forest camping na kuthoma mantu ja maingi ja guchia kakirime karie na miturire. Nkoroki ni babangaga gwitia kirima kia Mount Kenya Mwanka Point Elenana iria iri mita 985 kuma level ya area. Pix Hotel na Nyuki iri kilomita 3 mbere ya gukinya tauni ya Nanyuki umite Bwamero. Kumenya manto nkoroki ringa thimu gukurukira 0711 969 690 kana 0782 426 689. Email ni info@pixhotel.co.ke na website ni www.pixhotels.co.ke. Pix Hotel na Nyuki, beauty and taste with nature. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ja kuimba nyomba yaku na style ire ukwenda. Duralong Mabati Factory Limited turiaja ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey na rangi mbingi oro wisi.